kuvana mutunga kugana mu izina rya Yesu. Come out. Amasegonda 3. 1, 2, 3 mu izina rya Yesu. Akira ibisubizo mu izina rya Yesu. Akira ibisubizo mu izina rya Yesu. Akira ibisubizo mu izina rya Yesu. Remove. Go out. Yes. Akira ibisubizo mu izina rya Yesu. Akira ibisubizo. Receive. Amazu yakiriye akira ibisubizo aho reba imbere. Akira ibisubizo mu izina rya Yesu. Umukoro wakoshe urubata bwose ugana koshe wa mudamu we iyo uri kurazerera ndakugaruye mu rugo mu izina rya Yesu. Ndakugaruye mu rugo mu izina rya Yesu. Wa mugore we wagiye kuyerera ndakugaruye mu rugo. Come out. Yes, baho aho Satani yari yakuye ugaruke. Garuka. Welcome. Ndakugaruye ndagusubira mu rugo uhereye akanya. Mu izina rya Yesu ndagutegetse aho uri. Ndafashe ku bwenge bwawe, ndafashe ku mubiri wawe. Madamu we aho uri hose urandi bakakanya ndamuhamagaye wihuse mu rugo wihuse ibyo wagiye utwaye byose bigarure. Come out. Yes, soka aho waruheye wa mugore we muzane ugaruke mu rugo we mu izina rya Yesu. Receive. Akira ibisubizo. Akira inyishu mu bibazo byawe. Akira inyishu. Akira itangaza. Nego ngoshe imbere. Akira inyishu. Umutubaye buzima. Akira inyishu. Ubaye buzima. Akira inyishu. Nego ngoshe keya. Akira inyishu. Touch fire. Akira inyishu. Akira itangaza.